Hiya mo kay panipon malan wow na rakso kon Pohnpei wow kay sanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kaniyay ko wow choror ang sapal majen kop na koryaun kop na speaker and legislature sound ko pong lapalabakan nan palian siya momot sa government ho John Pohnpei sak pajawan lukat kubran koros hong nan sapal majen Rahnwet Ngay sa Nicholas, mapan pecawan kalele kupurakan, autapan sa pulpacay rongan Rahnwet. Hoya cara lapan sa pulpacay rongan kayo. Sawasan naman ko chala sang palian yuwasan pasi, Korea. Sawas sang palian China pasi. Kasilo sa pulpacay men kapil sa kap te update hong kapinsalet sa mga coronavirus. Ho kapayaw yay sa palmachay ran masanlang hen wen Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei. Palian rong nan sa palmachay ret yon Pohnpei. Pechawan alat yung rong makasalita me palian yuwasan pasi me pachanan wen Pohnpei FSM. Pechawan uyata rokoy wasan tuto o pilyanga wasan kochala te shower or restroom facility. Niwasan quarantine te wasa me medical monitoring area pechaya takojik. Puen yang sawasa wen Pohnpei ang nukaw na pen kabinsalet te soma coronavirus to COVID saktuang. Nintuan ta me sansan me palian US Embassy CPs me pechawan uyuya himpukach o tatakan yung bukach pechawan Uyuyawi opan pacawan ray ke uwi kriyang. Koryaw ay sapal macay rongan Rahnwet pansang palikar wen Pohnpei. Ne Mary ay sakayaw hen pariya katriya isak Secretary hen Department and Health. O Social Affairs and FSM Honorable Livingston A. Taulang Pachawan Chuangeram Ambassador Wayne China, Nan Wayne FSM, His Excellency Wang Shen. Karapan Chupanawat Yay Wen Kasarawi and Pachotan Tupsong Sawas the end overs donation the Sawas Mesang Wayne China Hong Wayne FSM. Kasarawian Pachotan Sawas the donation Pukach Pachawan Miawi ni FSM National Government Warehouse me pacho takojik wen Pohnpei. Ho donation te sawas pukach pacho ni tupsaw o sent kwen yang apali kapalan kapinsalet te soma coronavirus te COVID saktuwa nan wen FSM. Donation pukach ye medical face mask nen certain protective clothing riyopki o parent medical cloth kit o moni me pacho ni chala limanen. Met kwen sawasa pali apalpan somaw what non-government and person ho nan state government kan. Mecha uya karya pakan donation te sawas me pachawan uyawi sang government and wing China o wing person. Nan chupa na wachampa sa darwang pilpachawan kasalita me ainsaw na wini pan kakera pali kapalan kapinsalet te sumawach pan kaker tatak nan wing China o government and wing China pan kaker sa wasaku way chaikan metwe cha wing person. Nintuan tame sansan me opana me miyayat nan pungan wen China o FSM koranyang telener sampar silisa kayo met makareta we opana watch inanen laut.
Kasuluan sa palmachay Rongen Rahnwet yay ramen kapasakap te update and coronavirus ta COVID-19 saktuwa. Panian rong nan sa palmachay region Pohnpei. Percawan na natiyan rong kan sang nan men kapasakan mepit kapinsalet te soma coronavirus ta COVID-19 saktuwa mauyang kapal laut Rahnwet. Nintuan tama sansal nan men kapasa kapakan me percetar ni me riay sak limau riya ketriay sak kasaletar wan coco naramas me pacuan yang rale tika palen somawaj nan wain sampawaj pacoyer ni aramas limarar silop limanen pangkut limapke siliakan tuaman. Nan pungan wana ramas wacharamas silop panen silikut hepuki ek wanaman me pacawan kapin salitalar temelar o iraila ramas riara lop panen silikut walupuki ek liman me pacawan maular. Nan wen United States iraila ramasakan me pacawan yang erali tikapanen kapin salit te somawach iraila ramas rar wan lop wanen walukut riyabuke pak wanaman. Iraila ramas tuwanen isukut isubuke waryakan naman me pacawan kapin salitalat temelar o me silop silinen tuwakut riyabuke tuwak wanaman me pacawan maular. Nan way naway iraila ramas wanapuke Pakisman me pacuan yang erale tika panen somawat o robot pil kasaleta me ekisman me pacuan kapin saleta lar temelar o me limangkis yakan tuaman me pacuan maular. Nan wain kuam iraila ramas me pacuan yang erale tika panen somawat iraila ramas sabkuan ek wanaman me liman me pacuan kapin saleta lar temelar o iraila ramasab kurya kwalman me pacuan maular. Rong bilkaula o kasaleta me nan wain Northern Marianas Island iraila ramas riyaman me pacuan yang erale tika palen somawat o nan pungan iraila ramas pukat me riyaman me pacuan kapin salitalat melar o me ek siliman me pacuan maular. O nan wain China irailakan me pacuan yang erale tika palen kapin salet te somawat iraila ramas walnen riyak tuwapis yakan paman. O me pacuan kapin salet alar ya iraila ramas pakut wanapus riyakan paman. O irail me pacuan maular iraila ramas isinen walukut riyap kuwanekaman. Puen pil pacuan sansalang wain Pohnpei melelator Rahnwet Saigan siya kapanan kapin salet te somawat pacanan wain Pohnpei o pilyang ako waikan hen na napasamwat. O kan saklan sa palmachay Rongen Rahnwet yay iran masanlangan Pohnpei may riyay saklama riyakit riyay sak. Ulal pan mimini beach payo point 5 minute riyay sak wanaw naman isang. Ungalangal pan mimini beach point 6 isak riyaw minute silisak taule ni sowas he ulal pan mimini pitria point 8 kulakwana minute isak tayo ni sauchuk ho he ngalangal pan mimini pitch he point 2 kulaka isak kayo minute isak wanaw taule ni pong Rahnwet ang pan mimini palimasa ni nate isak lele isak limau iloklukan paina pan mimini pitch wanaw leliso pan tapokan yang aku kacau o pilpan kak minyak ngelenai sapal. Ning saujukan Rahnwet lelakap hang pan miminan pungan pali air o pali masa ninate isak lele isak lemang. Ilok lukan paina pan mimini pitch wano leliso pan tapokan yang aku kacau o pilpan kak minyak ngelenai sapal. Niya silang pan mimi Niya silang pan usang palimasa ninat limau lele isak iloklukan paina pan mimini pitch limau pan tapokan yang aku kacau o pan pilmiya ngelanan sapal.
Wan lam ran minute krwali sakwalu, wan lam ran man sangan Rahnwet, minute krisi sakusu. Sasongan kacau memoratinan raira na waryay saktayo, mimini insis, pon sarawano, o sasongan kacau memorati, nan sampong watch mimini, insis riyay sakayo pon silisak luma. Kacapin pan kirla, lakwano mini silisak walu, ni sauchuk, o pan takata, naman sangan lakap, lakwano mini chaysak. Main ko yung match, autapan sa palmachay, rongan Rahnwet, kalanganan kuburan koras, o kasalila.